Республика барым онуктарыгар үлелер культура желеригер, театрдарга, музейдарга, онтон датын осколаларга, хуяннарга үлелер культура үлехеттерин белемнен тахарбыт, күн өркөн культура ванны искусство колледжин. Үлетін хамнахан білсекерлебет, білген тоқ салалар баллары, үсі жонны қаддақ үйернелері, вана тоқ ұсылу бетерелебет. Оны бігіні кетері бірге олаңғы тәңі көріп қапты. Витёй күннен мен атым Васильев Кирилл, мен звукооператорское мастерство отделения Тервернен. Привет, Терен, мен атым Бурцева Велена, социально-культурная деятельность и курс университета. Привет, Терен, мен атым Мальцев Ваня, фото-видео творчество и курска. Здравствуйте, мен атым Атласов Даниил, терит культура саатыгар и курска үйренем. Здравствуйте, мен атым Иванов Толя, хореографическое творчество и курска үйренем. Привет, Терен, мен атым Иванова Жанна, хоровое дирижирование и курса үйренем. Привет, меня зовут Фортунатова Влада, и я учусь на первом курсе театрального творчества. Лохан Залбут, манна училева тасарта кенгала. Отделение тет курс тахпут, мастеки сюжеттердис. Онна себи тохтахпут, ансамбл лахпут эркенен, инкет самла, народный. Онна эме оберчилевит, онна кирбита олар сылная гастроларга барабут, бу республика утун керевит деревнелерин. Онна таханан усе загорнися эме тахабут. Оловара болерин катайга жуппут фестивальга. Онна Сеулга, Кореяга, Турцияга, Эх. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Стоит 8. Вторая позиция прямая. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А стоп. Бехибилин бу дипломный показ потербелевне нахачавут, бу инкюторовут, онна ДК Колковского отчетут. Бехаха он еще и бай, бэвэтин билсевит, корсевит, эти брат не будут кают, баре эдемнахтик вернеют, хасераты кехангелы, олин баре бэвэтин чугаспут. Мандагалин вернен еще и бай. Бу терит культура салатын экис курсын студенттері тренинг оңын жабыт. Бу тренинг оңын бихе қанады ден әппінің қамыдың ұңғынырага дорғаны хөптөктік тахараган ада. Отчоғына би үліға білем болуыд. Онна кылығақ ұғындын ета. Бу этнохудожественное творчество бихе бар саха фольклоргирер. Народ это олонко, тоюк, охохай, чабыргах, оны кытары комус кирер. Мен мантар дорогунден олонконон дорогун. Олонконы креддак биттен олонколугун жеппин.
дирижер тубастан хорден тох ансамбль курдук улахан. Аны руководитель маннык ырыга точно кирерга ырытын патынен илинен курдураган. Аны бастамыны кирер бар фортепиано мэни лават дедим. Просто бэйм ханчаран улдыредим. Алихин бастан кирер бар тох вступительный барда. Аны тох лавпыт. Хаябыт ise маннык музыкальный ритмин хаябыттаранны кенкінен. Аны хамай гаяк баллага тиммен. Антон бир хлас быта. Аны хараза басты семестрга отлично салавдым. Фортепиано хаңы көрөр болук битчантын хеме хаябыта. Хин хатамыта. Хаддере бэм дуhamынык ырыга тарды. Мынык классическая ин курдук. Но хаддере лим бэм хабилай курдукпун. Бэм тын тох. Караптан яхатту огларга тохпун чөйбүн. Алихин огларга та эллах марын таттахпына школага жасакай. Биһиги быйыл агуон 2 сылбыт үра жылын хагалатыбыт. Сыллата боларын курдук сахабыт сирин арас мунуттарыттан талааннаах эникитин бу бәйләре аяр тутар үләгә культура ләһәттере болуун багарар оголар келен үрәккә туттарсан кирелләр. Хыллата туттарсыбыт конкурса улаатан ихер быйыл булагына бир бюджетный местага хәтта готуттарса. Онтон эти колледж үдүнен опсай тохпутон инник атак холовор хорох специальностьтерге же терьячи фото-видео творчество инден эти хедах иделер битигер бихе бир местага хүрбө болот. Онун конкурс бутулахан олох айдытын катары үйрәкпит программатын хаңа ирдебиллерге хөптүбәһеннәрен улары табыт биһиге хүрдә галбак социаль партнердар акпыт ол курдук биһиге олорбут бер жайга үйренер болбатактар кенелер бәйләрен бу практическай практикага ол бетер ого бәйте үйренә хаҗан бу иники профессиятын идетин хатырыгар онна бәйте үйрәгәләргәр үрдә кулахан болхомты урабыт ол курды бәйге саха фильм компанияны катары үлелибит хаха фильм компания саңа оборудованияларгар олар бәйләре монтажтырга отутурарга оны бу билеген андойду тахымгар такыбыт терилләре катары үлелирге оннан тон үйрәгәләргә юрнәлләр. Onun tahanan bihigi звук свет компанияны катары үлелибит бу компанияны катары олар улахан терәһеннәргә хаҗаннар оту көһө хайдак турурарга тыгы уу хайдак таңарга канлык площадка хайдак хөптәк от бар буларгар бу үйрәне хаҗар билер булан такалар. Onun tahanan эти Алексей Павлов пространство студиятын катарыме оглар күскә үйрәнеләр Алексей Павлов бихе хаме уятчы булар. Онан кинләр бу билеген олыкка эппетиреме саңа оборудованияга әме бу хаңалы көрүнгө оту көһү турарга үйренелер. Оны таһанан биһиги оголор бутенникитин телевидениены катарылар яктарын багара булактарына саха кардырыр хитнара компанияны катары эме күскөлөлибит мандами оголор практикаларын бараллар студияга диенер бәйләрен оператор, редактор, корреспондент курдук эме колунан ахалар. Оны таһанан томбу коропутугар бар опера, балет, саха театра, эдер көрөчү театра, нучу театра барларын катары теңгел үлехебит, онно болар терәһеннәргә
оғылар эме бәйлерин терiyatçı, режиссер быһытынан холунан көрөллөр. Оннан бир хамы улахан партнер бутынан бу Жукускай кораттагы культура оны духовный хайды управлениети болар. Онан биһиги кораккы гытыллар улахан терәһеннәргә бу Аксыны маннайгы күнүгер күйөк карыя уотун матыттан хагалан ыгакка тие, онун таханан өлбө хүрдак терәһеннәргә үлелибит. Оны оғылар, онун биги оғылар бу үйренер кемнергер инники иделеригер тох ирденерин бу практическая этнен, теория этнен толор бөлүмнәкты калар дене текпенеп. Иделерин булып барандар үле булугара хайда. Иделерин бүтерен барандар бу практикаларын бар битсидерге хүрдәк ого үлели халар. Оннан биһиха холовор тыһиригер бараларыгар биһиги хүрдәк интерестәк бит, биһиги өрөк бит сүрүн сылынан соргунан бу тыһирин культура эйгетин орто звенотун үлехеттерин качыяхын болар. Онун биһиги практика бутун оголор бут агуун бырыгыннара тыһиригер бараларын ситиһаты бут. Оннан биһиха атын өрөктөртөн билигин даганы урукку кемтен калан калбыт бир традициянан болар. Бу распределение студента выпускников те. Ол эбетер биһиги заявкалары хылустата хомуяммыт ханны өле местете барынан оголор бутун үленен хачыябыт. Онун олунна хүрүн ого бейте багала кары болуунада билигин хүрдә калбак местеге үле местете хагас хүрдә калбак нехелек баһалыктара, культура управлениялара, улус баһалыктара именно профессиональ тахымнак бу биһиги выпускниктар бытыгар хүрдә надыялар. Онна биһиги оглор бу 9 класс кенттен кирер боланнар инникетин бәйләрен өссө тахымнарын үбдәтен үбдүк өрәккә бараларгар белемнибит. Ол курдук биһиги Санкт-Петербургдагы культура институтун кытары, Москвадагы культура институтун кытары, Уландагы культура институтун кытары, бу бәйбит Артикатагы культура институтун кытары, онна Орел коракка бар культура институтун кытары, онна бу 3 сылтан бәттәк Казайнагы культура институтун кытары договордакпыт, онун кинергетте бир ге үлелехебит, онна биһиги выпускниктар бутунна бараннар билеген ситихилакты көрүнө жалар. Бу 3 сыллагыта биһиги Казань культура институты бар тус целевой местелер булыппыт. Онна 2 выпускницалар бут бараннар билеген үрдән шуйдык көрүнө жалар. Кенелер онна бу народ ырыатыгар хака культуратын эме пропагандаланар бу түйрөмүктөргө Центр якутской культуры ден тарибиттер. Ол онна бараннар үлелен, оны көрүнө жалар. Guess I think a lot as the seconds drop, how we watch the clock, you and I were stuck, knew how time was up. Биги отделение тата фото-видео творчество. Ола бетер биги картскага, оны видеога төһөргө бернебит. Биги колледж битере эгер болбакка пространствага тиен бернебит. Биги бу курс бутун битердек бетне кинопродюсер болабыт, кинорежиссер болабыт. Ола бетер оператор, оны фотограф болуп калсып. А если я буду как бы смотреть на мячик и не хуже как бы зовет, вот так переглядываюсь, и когда скажет фас, то буду кричать. Мы учимся на первом курсе театрального творчества. У нас есть спецпредметы: сценическая речь, актерское мастерство, режиссура. Сейчас мы репетируем утренники. Здесь я играю Снегурочку. В этом колледже я раскрыла себя, нашла свои таланты. Приходите сюда, и вы никогда не пожалеете. Что же делать? Но мы можем его активировать с помощью нашей энергии. Давайте, ребята, двигаться! Inside
Бұл звукооператорское мастерство тоғыр бе үксеті бұл звук төлләхебет, акустиканы бұл помещенияларын, акустикаларын үйертебет. Онна концертный, онна студийный звукорежиссураны үйертебет. Онна бұл коротқа болар тоқпарлыған тәрәхінерге еген бұл колледж шейінен онна бар төлләхебет. Бұл манна студия кәлемет бәйбітін да запись текпін сөп, или нек заказ еңіламы тәме кәлемет манна запистен ачуыт. Атто үксеті улаханың арбарды практика. Кехәтінен практикаларға. Оны өтен әлпәқі верінеп дегені. Тұғы бұдын талды? Атто кірілдіқ біттен бәйім мен музыкальный школа верімзем. Антыне уже мечта құды қала бітте тоқ. Идем музыканы сікітті связьтәқ бола емін. Тонна өбілуім аны записті көне кәксерге. Үлдер бенен. Ведь нужно проводить время с семьей. Ведь так, ребята? Да! Свинка Пеппа, ты молодец. Ты показала большую отвагу и вынесла важный для себя урок. YouTube никогда не заменит реальную жизнь. Правда? Да. Так давайте все вместе позовем Дедушку Мороза и Снегурочку. Здравствуйте, детишки. Мы пришли сюда, чтобы наградить свинку Пеппу за то, что она вынесла для себя важный урок. Спасибо. Кстати, ребята, где этот негодный YouTube? YouTube! Что с твоим поведением? Ты чуть не навредил свинку Пеппе и маршалу. Я просто хотел, чтобы меня все любили. Никого не заставить тебя любить. Это неправильно, YouTube. Ну простите, больше так не будет. Мен социально-культурная деятельность отделения Тигар Юренебин, организация и постановка массово-культурных мероприятий и театрализованных представлений. Биги боевец социально-культурная деятельность, режиссура, актерская тунен, директник хан Юренебин касап. Биги боевец пулана эльбах мероприятияларга китабут, тодырга биги жону китта алтыхабыт, биркүлелехабит, холура дети Азии курдок. Улахан мероприятияларга кыттабыт. Биги юрахпытын битардахпытна квалификация бит менеджер социально-культурной деятельности ден болабыт. Биги кайсқабыт элбах кайсқалах те кахаби, коллаборат сценарист болухпытын хэп, режиссер, клубтарга үлелибит биги жону кытта. Меха бу юрах бәбір олус ден чугас таадырга мен жону кытта бәм алтыхарбын, бирки үлелирбин олуғын ден сөбілібін. Вот. Кихеха ологор бир самый нулова түгеннер бу студенческая студенттер кемнер болар. Оттон студенттер кемнер опсайга самый чугай драхалар. Холора культура и искусство колледжа үйренер сидере олтурар боллагана бу үйренер олорор сидерегер опсайдыргер керен көрөкка. Бардут.
Курсы дорогой дали. Ральф против... интернет против Ральфа. Мультик, да? Кини хомос сахны остына кино вот. Ага, надо долго. Одрамасыз калари. Практика. Асыл таки хәнә автобуста генә. Практика гыда бир автобусы бир арзмия бир. Практика доктор. Игнан икки. Привет. Да, волейболдор какта. Ладно, волейболдор. Сонраган да? Вот пардон. Басам. Штабы. Утренний кудын турдута. Что ты орозна аты жөндөтүксө. Анчи, не марксы дыгною, да. Да, знаешь, да? Привет, да, свой приятель. Русский, да. Здесь сидят. Ладно, да. Алина, да. Алина уехала, ушла. Тут Алина чуть-чуть даже не гирает. Сколько решил бы ты? А где дорога? О, Олар, и грязь твоя на литерале. Кирилл Костель, хамши его. Эй, Атымен бәм оқылапқап сарыл дем болауын, мәң қаластан тұртақпын. Бұл көрігі күрдік Жокускайда культурный искусство оқығатын студенттара неделяға четвер айы кәлем андық волейболынан жарығырауыд. Спорт арас көріңдерінен. Орта үйрақтар істерігер волейболға арас күрақтығылерге тәрәхіндер етілалар. Оннатын көқтақты күтті хаты өтті хәлем береме барынан. Өксөтен гастролга барамыт беремемет ыгым хогус алды олар иллем кем кахында да анжубут. Вот тетеге хылай ден здоровье денетилдер. Оннаме арахны өбүгө анжулар ин бартан спорт этетен бартан кахалан анжуату. Онна культуралар кеддилер гардеме бәвит волейбол италлачы. Оннаме кахтакты кеттан бие 2016 жылга килбит. Онна 2016-га вахаттага واحد تقول أنا قصقان يوم ودي كتاب أستان ترى داخل وأنا بقول هيش بدون نتون بيلا نيوخ تاخدين أرنا كده هيد бихибу тамоно дакка неделяга биделектанабыт. О, хәткәлән хәтөлән инде. Ана то колеспеде дах, бирәктә дах беремен соглык. Аны бу мана бис болан крәнән бу дах тиншей. Ке раснар инде. Хәндәнә да доя мана. Eğer sazergi